Stephen Bova Moyo usobhu Kesare Moyo ivillage ukuthula Thula village center business Sanali njalo idamu leqedwe inkomo zami ziphelela khonapha ngiphelele izinkomo 45 kade zingu87 kwasala 43. So inkomo 45 ezikufeleyo. Yeah, 45 inkomo ezifeleyo ngedrought. Zesidla zazilanda ukuthi zinathela amanzi la. Bezilanda natha amanzi lapha. Idamu leli beninamanzi. Idamu sokusela imbijana. So bekuludaka. So uludaka sezibanjwa. So seligcwele manje idamu. Seligcwele kwi. Inkomo amathambo inkomo zakho amanye lapha. Akhona apha amathambo inkomo zami. Amanye asegangeni khonale. Esidla khona sesidla isikusha. Isikusha siyabulala inkomo. Esesidla isikusha. Siyazi ukuthi isale nje inhlanhla uNkulunkulu ubonile inhlanhla. Esidla isikusha. Lokusiva zonke lezi nsikazi la namathukazi. Wonke lezi nsikazi lezimithiyo zazala lamatolafa wonke. Xa usukhala idamu lakho lesi ligcwele kangaka uzwa njani phezulu kokuthi uzifeza abanga inkomo? Ngayigcwele so ngiyithaba okumangalisayo ukuthi sesileze kumthosanyana lokusile okusele sokuyasila. Kuyanthabisa. Laba manje bawuludaka nyamangala phela ukuthi abantu bonke bathi bawuludaka la. Uludaka wonke kusekela kuludaka. Amathamba agcwele inkomo. Agcwele khona apha inkomo. Amadamu futhi kulenye ngale uthiwa imanyenga. La inkomo ziphelele khona apha inkomo zabantu. Ezibanjwa ludaka. Lenyezi ngale phela iminyezi idamu ziphelele khona apha inkomo zabantu. Zibanjwa ludaka. Manje ngathi usuyenzana uzathini ukuthi uzithole inkomo zakho zonke lezi? Angikwazi ukuthi ngizathini. Ngicela uncedo uhulumeni nje ungangincedisa nje akambonele ukuthi enganginika ngomamathole nje. Wena uhlezi lemuli lapha ekhaya. Ngihlezi lemuli. Bonke bakhangele wena. Bakhangele mina imihloko yomuzi. Kodwa inkomo ziphelile. Inkomo ziphelile. Ulimile lo nyanjwana liphuzile ulima ngishaya ngesibhakela. Ngilima ngesibhakela. Inkabi zafa zonke. Inkabi zafa zonke. Akulanto wasalayo. Inkabi zafa, imbuzi zafa, izimvu zafa. Uzisa usizi lokho nyadana nje futhi. Ilizwe ngalitshela ke abantu abakubukele emhlabeni wonke jikelele uthini kuba abantu ebantwini ukukhalaza usithini ebantwini abakubukele ngalesi sikhathi? Ngiyakhalaza abantu ukuthi benganginceda yini umhlaba wonke ukuthi benganginceda yini ngezifuyo zami ezifileyo lezi. Ngicela uncedo umhlaba wonke ukuthi benganginceda yini.